Assalamu alaikum, hurmatlı kadırlı kelген meyvanдар, hurmatlı жалпы bir tuğanдар, жалпы ушул бүгүнкү таң шоуқуму, жалпы ырчылардын, таланттардын келген күйөрмандары баарыңыздардан кош келипсиздер. Ушундай жакшы күнгө, жакшы майрамга келгенден кийин баарыңыздар тең билесиздер, жок гана отурбастан жакшылап кол чаап турган жакшы болот. Анткени баарыңыздар тең бүгүнкү ушул таң чоокму тобуна колдоо көргөзүп, ушул жактан биринчиден ала келгенде чоң дем берели деп келип отурасыздар. Анткени таң чоокму тобунун түзүлгөнүнө бүгүн туура 4 жыл болуптур. Кут болсун деп кол чаапсаңыздар. Üşüp kalgansızlarımı, je şarşap kelatasızlarımı bilbeyim urmatlı baykeler, ejekелер. Бұл жақта барыңыздар тең барсыздар, уялбаңыздар, анткени барыңыздар тең сыйлап сіздерди чакыргандан кийин сіздер да ошончо сый көргөзөлү деп келдиңиздер. Ал демесе алдыңыздар да таң шоокуму тобуна кол чаалалы. Ушундай жакшы күн, жакшы кече, жакшы байрам, алай туугандар, колдон келишинче маанайды көтөрөлү. Урматтуу апалар, эжелер, байкелер, жеңелер, кыскасы бүгүнкү таң шоокуму тобуна келген жалпы колдоочулар. Эми азыр болсо, башчысы болбой, эл болбойт деп коет. Аны баарыңыздар тең жакшы билесиздер. Жетекчиси катары. Бул жакта баарыңыздарга белгилүү болгон, ушундай жаныңыздарда да бир туугандар жанында отурган 3 баланын апасы, 14 неберенин чоң апасы, ошондой эле бир чөбөрөнүн чоң апасы тайенеси бул Бокуева Бегайым эжени чакырып отургандар. Ана барбы? Чыгармачылык инсандар, таланттуу инсандар көпчүлүктүн алдына келатканда эжеке билесиз, сиз деген таланттуу айымсыз, ошондуктан монтип жүгүнүп каласыздар. Келиңиз, эми калып берген учурашалып, кечени ачалы. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Ушул бүгүнкү биздин тушоодо ачканга сиздер себеп болуп атасыздар. Сиздер бар, биз барбыз. Элим бар, биз барбыз. Кыскача баяндап кетсем, ушул таң шоокумунун уюштурулганына 4 жыл болду. Буну түптөгөн Турсунай Жаналиева. Эң биринчи баштап түптөгөн. 3 жыл катар менен жакмакка кылып таң шоокумун алып жүрдү. Андан кийинки жетекчиси болгон Бактыкан Эгизова. Бул киши да чоң салымын кошту таң шоокумуна. Анан эң артында мен келип турам, мындай биз ушул таң шоокумун уюштурганына 4 жылдан бери өтпөй Сусамыр өйдөрүнө барып жакшы чоң концерт берип келдик. Андан кийин биздин өзүбүздүн Кыргыз драма театрында концерт бердик. Спорт одосунда концерт бердик. Жакшы эле концерттерди берип келатабыз. Ар бир кафелерде да ушундай чай концерттерди уюштуруп берип жүрөбүз. Бүгүнкү концертибиз болсо сиздер менен өтмөкчү. Сиздер кандай колдоп, коштоп, кол чаап турсаңыздар, биз ошондой концерт беребиз. Бардыгы жандуу менен болот. Чоң рахмат. Азыр болсо, алдыңыздарга ушундай жакшынакай чыгармасы менен жалпы таң шоокуму тобун чакырып коелу. Кол чабуулар менен бир колдоп алыңыздарчы.
Бәрекелді. Қалтыра қалжа болыңыздаршы. Албетте барыңыздардан сұран алсын. Мәке, таңғы шоу құлы тобына терең разышылық білдірем. Чоң рахмат сіздерге. Ағайын туғандар, алдыңыздарда шыдай жайылған ақ-дастархан дағымдарға қарай беріңіздер, чайдан ішіп отырыңыздар, ұрматты жігіттер, мырзалар, жаныңыздарда отырған ежекелерге, апаларға, жеңгелерге, айымдарға қолдан келсе чайдан құйып, судан құйып, салаттан салып, алдыға келген дағымдан қоя берсеңіздер болып, адымен даралы бұл жаққа қайрадан ұшыл таңшы оқымы тоғының дағы жастақай үрчі айымы Турсунай Жаналиева әжекені шақыралы.
Rast oldu. Verirsin şu paketlerini ondan ben alayım. Verirsin. Verirsin. Tak. Bu şu oytuyla oytup kıyıkıranlayacağım. Hoşun alıp. Hoşun bir bayağı alıp duralım da hoşun. Neymiş? Oh, neymiş, makul. Daha bir prizleriniz için. Antkeni bu жақта bir ölемez, екі ой қиқырған екен, ұшындай жақшы қиқырғандарды барына президент тұрасыз. Ешекер, мұндай чоң баштық менен кел атады, көрдіңіз бе? Азыр кейікшін андан да қатырақ қиқырсаңыз, андан да чоңырағы келші мүмкін да. Мына кел, бұл сізге? Құт болсын. Негізі, шол жыл жаңы башталғаны Таңшоу Құмының соңының ұшындай шығармашылық кешесі болады да. Негізі, шол жыл жаңырғаны ең бірінші жақшы майрам, қайсы майрам болады? Кім айтты Наурызды? Оп, дағы? Орозу? Айтмайрек. Қана, қайсы? Жаңы жылда бірінші майрам. Birinci gün жаңы жыл байкемдеке туптура ежемада bir президент өтүрүшү ушул байкеге. Мына ке. Туптурайда көрдүңүздөр мü? Эң биринчи жыл жаңырганы ушундай жаңы жыл деген майрам болот экен байкем. Бул сизге Таңшоу Кубу тобунун атынан приз. Бар болуңуздар. Тамагыңыздар таттуу болсун, азыр болсо. Барыңыздарга ушундай таланттуу да бир байкебиз бар. Жакшынакай чыгармасы менен Чынтемир Куатбеков байкебиздин бир жакшы ырларынан жаңырсын агайын туугандар. Атайын келгенден кийин кол чапканды унутпаңыздар. Сиздер канча күчтөп күйлөп кол чаап турсаңыздар, сиздердин да жолуңуздар ошончо ачык болот туугандар. Ошондуктан кайрадан Чынтемир Куатбековду тосолом.
Barakallah. Мындай өзгөчө образ менен да айткан да туугандар, Сентябрь акеге ыраазычылык билдирели. Азыр болсо кайрадан дагы ошол эле Таң шоу өкмөт тобунун да ырчы айымы Самара Темирова эжеке. Şirketimizden benim matematikler, size görgünü konuştanın, biz sizler kolda kursanlar, biz şimdi burada kurarız. Araçlarının. Samara'nın klastaşı mı? Klastaşında ошол Таң шоу окумунан bir paket приз. Klastaşlar mı? Жакшы экен. Эми, сиздерге да бул. Сиздер жактан кыйдырды эле.
Жоқ, мен бұл тараптан ұғып қалып еле мақұл. Эми ушунча көтөрүп келгенден кийин берели. Саат канча болду? Saat kaç oldu? Saat kaç oldu? Oy. Koyatınız. Ha. Saat kaç değil? 18:41. Yok. 41. İyi. 18:42 oldu. Bana gel. 41 dep içine aldığa ketip kaldı. İşte men жеткенче 1 minut aşıp ketти. Samara ayın dastanınızda yarı. Mümkün bolsa oturalı. Samara'nın klastaşları var mı? Давай. Enlerin aytıp vereyim, aşılıktan bir sabah, kapsadığımız bırakır, tarih güzel güzel laflama. Sen de bir şey, gözü tüysüyü çarpmadın, aman açanla belekli, azıcık koyun tanımadım, bana şu gözü vermekin, güzelliğinde parmadım. Bu vaktan da çok üstüne, yolunda yavaş salladım. Gördüm salayını, geçtim ben oğlunu, İzdep geldim güzel kız, kışlı dersen de soğunu. Tanıvaysın o sen beni, tartıyla ben seni, tanışalı şu derde, tanıştık taş gelleri, Leyla'nı gördüm darı, karası melek çarmaktan, aşkın bir dövülür, karasan kumalı darmaktan, köpürü kömürt boyunda, kök yıldızında sanattan, cana da göktü görmekten, necar alsam olsun bana can. Kavgalından alından, kaykalan öptün dalından, yetelengen delingen, beş dalda örgün çaçından, şaçın o gördün kamışı, özümüzü surasan, ucurgun elin kapısı, surasanın seri, süybey bir kişi gelir, su payının çayında, bilbey bir kişi gelir, suyada bolsun kulaksan, nazarın dümdüğünda, gerek olsa güzel kız, sen görüp durman yanında. Karanlıda yol düşsen, çırağın bolup yüreğin, hayla basıp canımda, günahın dolup yüreğin, günü gölgeli tuvaldan, men kulağın dolup yüreğin, yaşı burasından acıdayım, emine bolsa oyunda, yüreğin önünge, tutkunum benim sorumda, sıylasam da özüm değil, sıylasam da özüm bile, kalbim senin oldu. Arkadaşlar. Ушул байрамда ушул кеченин албетте ушул топтун башында турган Бегайым Бокоева эжекени чакыралып топтун жетекчисин бир кол чабуулар менен тазалап алышы. Karanın gözü
Nikye karasile esperi kavaya pünete evde vekkante evde bolonay Şoğlu Tolu'nun yetekçisi Begayı Bece'ge olacaklar. Sizin komanda okşaydı.
Негизи азыр көпчүлүктө ушундай агалар, аталар, апалар, эжелер, жеңелер өзүнчө топ группа команда болуп жүрүшөт да. Ал жакта мисалы үчүн ушундай бүгүнкү ушу таң шоуна окшош дагы Жибек жолу, Ислам нуру, Гранд Палас деген сыяктуу көп топтор бар да. А бирок ошол топтордон өзгөчөлөрүн таң шоуну билесиздер. Улуусу 70-тен ашкан, кичүүсү 30-га чыга элек. Ошондой эле комузчу, аккордеон, шылдырак, чоорчу, бийчи, ырчы, улуусу, сулуусу, жини жаманы, молдосу баары бар да. Ошонусу менен өзгөчөлөнгөн туугандар. Кол жаап койбойсуңар. Анткени ушул таң шоу тобунун башка топтордон дагы кандай өзгөчөлүгү бар экенин ким билет? Эгерде ушул топто бардыгы өзүңүздөрдүн жакындарыңыздар эле. Жан дуурдайт, ооба, башка топтор дагы жан дуурдайт. Бул жакта чоң бир крутой приз бар эле, ошону сразу берем. Башка топтордо кандай өзгөчөлүгү бар ким билет? Жашына карата эмес, мен ал жашын айттым, улуусу бар дедим, сулуусу бар, молдосу бар, ырчысы, бийчиси бар тең бар да. Бирок бойдоктор? Охот. Азыр ушул эжем точно табат, Кудай буйрса. Айтыңызчы, жооп. Ушу 4 жылдан бери бирге иштеп келаткан ынтымак бар да буларда. Көп топтор 6-7 жылдан бери деле ынтымактуу иштеп келатышат. Шайыр апалар? Шайыр апалар дагы. Бияқта аталар дагы бар. Айтыңызчы, кана? Бул топтун өзгөчө ырдагандан да кол өнөрчүлүк жактары да бар. Кол өнөрчүлүк ар бир топто бар. Ар ким өзүлөрүнүн кийимин да тигип алышат. Аспаптардын баардыгын ойнойт. Ой, андай дагы бар. Грамота. Эми бул топ көптөгөн сыйлык алган, аны да баса белгилеп айтам. Канча деген телеканалдар менен иштешет, ар бир жамааттар сочип биздин таланттар деген ошол топтон баардыгы тең сыйлык алышкан. Баардыгы тең төш белги тагынышкан. Классташтар кана? Ушул кыз кыйын негизи. Самаранын классташы. Төштөрүндө 4 медал бар. Кыйраттым. Азыр мейли. Дагы, кана? Айтыңызчы? Фольклордук топ бар. Ооба, баардыгы тең фольклор. Эстрада дагы бар. Азыр Эгизова Бактыхан эжени чакырайын. Тааныштары болсо бир кол чаап койсоңуздар болот. Анткени өзгөчө мээримдүү ушундай үйдү дагы башкача азыр угастар эжекемди кол чабуулар менен мындай алды. Дагы. Келиңиз. Урматтуу коноктор, мен азыр карай берем деген сиздерге аттап берейин. Sağlık sinirlerim nake, bir uyan tatil gene, yol karaya batamla camına sözümdüm sığınan kaybederim, sözümdüm sığınan Başka eken yürek, armağaya alaşan yürek.
эжекеме жақсы қол чабыңдар. Гүл үшін чоң рахмат, ыраатчылык билдиребиз. Азыр эжемде дагы бир сон эстрада мендери бар. Ырдаган эжекеме дагы бийлеген ошондой эле кол чапкандар баарыңыздарга ыраатчылык билдиребиз. О, эжекеме келип аткан моундай сонун белектер, жоолуктар, гүлдөр, пакеттер баардыгы тең ошо эжебизге кут болсун деп коелу. Туугандар бир кол чапып алчы. Ардайым эле ушундай бири-бирибизди колдогон, бири-бирибизди мактаган, бири-бирибизди тургандан ушинтип кол чаап турган гана элдерден боло алгайын туугандар. Анткени жакшы сөз билесиздер, жан эргитет деп коет элибизде. Бүгүн болсо ушул таңшы окуу топтун арасында көпчүлүгү жана айтылгандай көптөгөн сыйлыктарга ээ болуп келишет. Алардын арасында дагы бүгүн ушундай күбөлүгү менен төш белгиге ээлер бар экен. Аларды сіздердин алдыңыздарга биринчиден кылып чакырайын. Бул жакта
Биздин таланттар теле долбоордун жетекчиси Кундуз Исмаилова, менеджери Нурзат Турдукулова. Кундуз себептер менен келе алган жок, менеджери Нурзат Турдукулова менин жанымда. Бир кол чаап алчы туугандар. Биздин таланттар теле долбоордун менеджери. Ошондо азыр болсо күбөлүк номер 9 эл сыймыгынын ээси менен сыйланат Бокуева Бегайым эже. Sıyılık kutlu olsun. Gördüğünüzler tutulanda. Arada boşunda tele dolbor, bizdin talantlar benim bir gelişte hizmettaşı tursanızlar da bolat aranızlarda şunday talantı var ayımlar. Giyinki bölük number 6 el siymığının iyisi menen sıylanat Canaliva Tursunayım. Ardat Gramata menen. Oh, turlu. Oh, buna sıylı kut bolsun dep kutluktaşat. Töşpedigi kut bolsun. Ardayım ele uşunday jarkırap töşüңүздө tagılıp tursun. Eldir köpçülüğü kol çaap koldop tursun. Eş uakta ünüңүz öçpösün deje. Kut bolsun. Ardat Gramata, bizdin talantlar tele dolborunun katışucusu Satarva Mirayım. Hadi değil. Bu olsa, daha uşunday alıstan atayın, ardaktap gelatıp bir sebeplerinin jetpey kalgan eken, bирок bir tapşırığa tuğra gördük. Ardak Gramata menen sıylanat. Kırgız elinin ürpal adatın ırım jırmın saktoo menen eldiki ırlарды жайылтууга үзүрлүү эмгеги үчүn Amankolov Çimtemir Kuatbekov sıylanat. Susabır Aydın Kötü'nün Ardak Gramatası menen. Vay gelsin. Alatoğlu Tregin Nakkalpak Bey çekilir. Şunday Susamur Ayılıp Kötü'nden gelgen Ardak Gramata futbolsun dep tapşırıyordu. Cumuş olsun dep orada. Çok rahat, barınızdan tutuktayız. Var bolunuzdan. Uşlele bizdin talantlar tele dolborunda Baktıkan Egizva Eceke el siymığının eğisi. Урматтуу жалпы таң чоқымы тобу, сіздерден ушу бүгүнкү чыгармачылык кечеңиздер ушу Гранд Палас ресторанда өтүп атат. Баарыңыздарга тийиштүү сыйлык, баарыңыздарды куттуктайбыз. Албетте жетекчиси өзүңүздөр билесиздер Бегайым эже. Sizge tapşırıp koyalım. Bizdin talantlar tele dolborunun жетекчиси Кундуз Исмаилова жана ошондой эле менеджер продюсеры Нурзат Турдукулованын атынан Кыргызстандын жалпы
7 duan düşürülgön monday saat menen tuganda. Sürekli tartışmalar olsa şu olsanızlar bulup gelin. Hatay'ın sürekli tartışmalar kut bolsun. Kut bolsun. Kutlukdayız. Cevabı Tanşoy Kulutovu. Aldırın gayradan uşundayla bir talantlı ırçı ayın Mira Satarova.
sulusu Mira Satarova oldu. Rahmat Irçı Ecekevir Daracan Süleymanqulova. Bakın bir geçelim.